Emakhosini Camaku Lisedi Lekhanya singamabutho umhlambululi. Please don't forget to like and subscribe, and also please join our membership channel. It's super thanks nje uthi ngiyabonga gadla 10 rand 20 rand ngiyabonga ngempela. And also mawufuna uku-advertiser also for your business, you are welcome. You just send a comment and then sizawuphendula ngempendulo yani ye number yethu. And please ngiyanicela ne likeani, shareani, and also comment. Nisitshele nama topic ekufanele sikhulume ngawo. Ngizokhuluma ngendaba yabantu base Eastern Cape nabase Cape Town bona engicelayo ukuthi siqale ngabo. Sekuvulelekile uJuly ngithi manje July August, yes, July August September kulake manje ama walks ethu kamoya azofinyelela kunina. So uma ngizongena ngikhipha i-date ukuthi ngizobe ngise Cape Town nge-weekend ethize, ngicela ungilalelisise muntu wasemakhaza because imakhaza yilesi isebenzisayo makuyogezwa nabase Port Elizabeth e-Eastern Cape. Please ngicela ningilalelisiseni kahle. Uma ngithi ngenza imizekelo ke mangithi nge-10 ngeza e-Cape Town, please mangize Cape Town kwamele ube sowungenile insebenzweni nami. Zenzilo yamanzi, angifuni ukuyisa umuntu emanzini ahambe ngamanzi. Angifuni ukuthi mangisa umuntu emanzini abe sekahlanze emanzini. Ngisa umuntu ozilele amanzi emanzini. So i-Eastern Cape ne Port Elizabeth, i-Port Elizabeth, i-Eastern Cape ne Cape Town, yes, mangibeke i-date ngicela nithumele ukuthi I'm interested. Then mawuthi I'm interested, then ngizokufaka insebenzweni icala ze 2 weeks ukuthi ngiyeza ukuthi no sorry not ukuthi ngiyeza lezo insebenzo zozizisela ini ukuthi mangifika le kungezina noma ubani. Zona lenzilo lezi zenhlambululo yakho elindele ukulungisa amacala le, kungani kwamele ungene enzilweni icala yamanzi cause asikwazi ukukisa emanzini singabonanga ukuthi emsamo kunjani. So sicala ngokulungisa amacala omsamo wokuzila lo 2 weeks leyo before the actual day ukuthi size ngize le. So angimani ngithatha umuntu ngithi hey ngize Cape Town nineza ngizonicambela amanga. Kwamele ube enzilweni. Isikolo sikamoya sikhona nazo yinzilo ezingahlukile ngoba silungise ngezinto zomsamo. Isikolo sikamoya singenelela kwi foundation. Yebo asiculi nje asilona isondo. Sikhuluma ngengelosi yempande. Isithunywa sempande seyakho ngabo mama nabo baba ezilungisa amacala omsamo. Thina silekelela nje izinto bekufanele ngabe ziyayenzwa emakhaya kodwa isintu sesilahlekile. So thina singenelela makube uthi angisena noyedwa onolwazi noba sisele siyingane so kula sekuvundlulela impande khona ukuthi nokabo mama nakabo baba kuhambe kwahlukana kwamele nihlanganise umsamo uyenza into eyodwa kusheleze makube kuphuma insebenzo yesilwane sizawusho ngoba idlozi alihlanye akunampande ephumayo ethi khihlaba imbuzi. Baningi namhlanje abastakile basibamele balinde lo mbuzi ukuthi impilo yabo ilunge kanti lo mbuzi ayifiki ngoba vela kufanele nihlabe. Ngeke ngasho ukuhlabiswa inyanga noma abaprofeti isilwane sekuthi hlaba imbuzi hlaba ini. Please it's a 2 chances ukuthi ngempela ngeke bahluleke kini ukuhlabela lezo zinto kodwa ukwazi ukuzihlaba ngapha. So into very important, yes, idlozi liyakhulumisiwa njengami nawe ubukhuluma nalo abogogo wakho nabomkhulu bakho namhlanje bakuthusa ukuthi hey kwamele ukhulume nedlozi ngesilwane. No, bayashwelezwa labo bantu kukhulumeke. There's always plan B. Remember it's stomach politics, abantu they are there for money. So was esikoleni sikamoya woza sikenza inhlambululo kukhanye. Please like and comment and give us ama topics emakhosini.